ዝም ብለህ ወሎ የኦሮሞ ነበር አይደለም አሬ ይቅርታ ጠይቅ በተባልኩበት መሰረት እንዳሊ በርኬ ታንክ ማርኮ ነበር ያረቄ ቤቶች መፍረስ ነው ያለባቸው ፒያሳን አፈረሰው አላፈረሰው ለምዲ ሳላሮ ዱማ ፈነጥ ጎቴው كم جرت ردفتو تكينيا بك جرت تنجي كيسنا كوي تشارز فيديو براتي ولا تري نجرا فيديو هنا تكبرتنا كم دايب دي قدام سيرا كابا نمون شانل كنا فرات تيو جراتن سبسكرايب بوچون دغتنا مالت نوتيفيكيشن تكاچور بادا يادو قواتن كومنتي بريسان لايك غودا فيديو كنمو يروبا اندواتو لايكين كيسنتنا روانتي في لايك وان ور باچسوف لايك غوداچون بربادا غره فيديو كينيا تتون دربندورا شي حاجي محمد بقوتني تجرو رب جنتان سان اقنن سيسو جنة سرنا والچ سانيرت جوار محمد ارغمه تجرچولا اكو فيديو هنا لارغتني حاجي محمد batisa jara irrate kan kuni jawhera karabana ante jawhen ijolle mata deemachu ከተሳሞችና ባንዳዎች ልቀቁት ትላለ ቅጣት ተውታልኩ ስድብ ተዋልኩ ፖለቲካ ቅጣት ቆይ አንተ ስድብ ቆይ አንተ አማራ ተሳደበ ወሎ ተሳደበ መታገኘው ጥቅም ነገር አይመስል ወሎ ተብሎ አማራ የለም ትላለ ሁለተኛ ቅጣት ወሎ ተብሎ አማራ የለም አንድ ወልቃይት ሽሁለት የትግራው ወይኔ ይመለሳል በቅርቡ ይመለሳል በል ዝም ብለህ ወሎ የኦሮሞ ነበር አይደለም ለምን ይላል አልሰጠም የሰውርስ አልሰጠም አልኩ ስለዚህ አታቀኝም እንዴ አልሰጠም አለለም ስላልለም እኔ ማሜ ነኝ ሶስተኛው ተሽታማ ሀይ ሁሉኝ ነው ዝም ብለህ ይቅርታ ጠይቀው ፋኖ ታረኩን ነገር ይቅርታ ጠይቃለሁ ከዛሬ ቀጥያ አልሳደብም አንድ ሁለተኛ ጉዞ ወደ ወሎ የሚለውን ተሳስቼ ነው በጣም ይቅርታ ብለ ጠይቅ ይሄ ብቻ ሳይሆን የሰበሰብኩት ገንዘብ ለደሃዎች እሰጣለሁ እናንተን ለማስገደል የሰበሰብኩትን ገንዘብ ለደሃ እሰጣለሁ ሙባረክ ይሄው ጋፋታችሁ ማለት ያደም ነራ እሺ እኛ እኮ ያንተን ቤት ልናሞቅ አይደለም የመጣነው ይቅርታ ልጠይቃለን በላቀጥል ይቅርታውን ቀጥል ማንንም ሰው እንዳቀዳ ነገራቸው የኛ ልጆች እንዳልቀዱ ባላቸው አማን ነገራቸው ያንተ ልጆች አንተን ይሰማዋል እንዳትቀዱ ባላቸው ቪዲዮ የኛ ልጆች ያህያ ምኑ በሆዱ ነው ስራቸውም አትቅዱ አይቀዱም እኔ ዛሬ ማለት ነው እኔ እንትን ዱዓ ያደረኩ ነበር ረመዳን ነው መጥቶ ለከፉኝ ረመዳን እስከሚያልቅ ብዬ ነበር ግን አልተቻለም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ዛሬ ይቅርታ ጠይቅ በተባልኩበት መሰረት ፋኖን እንኳን ይቅርታ ለጠይቅ አህያ የአህያ ስብስብ ይቅርታ ለጠይቃችሁ ተውና ቆሻሾች ሌቦች ማለት ነው ብቻዬን ባለማለሁ ደግና የወለደኝ የጀግና ልጅ ቆሻሻ እድሜ ልኬን ፋኖን ይቅርታ ለጠይቁ ማለት ነው አባቴ ለወለደኝም ዲቃላ አይደለም ቆሻሻ ሌባ ፋኖ ይቅርታ ጠይቅ እድሜ ልኬን ተሳደብ እድሜ ልኬን ተሳደባለሁ ቆሻሻ ሌባ የሌባ ልጅ ማንን ነው ይቅርታ የምታስጠይቀው ሙባረክም ቤቱ ጋር ባይረት ዱላ ማትሮ ከስመቱ ሮን ጉዞ ወደ ወሎ ዳፊ ማለቀ ወለት ቀባትሮ የጀርሙ አካውንት ሪፖርት ይጎቻ ሞታ ከኛ ፍጪ ሱብሪ ወለት ቀበ ከሰከዝ ጎቻ ረኒ ባይረት ካትሮኒ ይሆ ጋፈደኒ ዋማኔ ይችላል ይሆ ጋፈደለ ከስሙ ዲትቃዎች ሰባይ ነው መተቶላ ይተረዘቤ አንተ ስለ አዲስ አበባ ልጅ ትግል ታወራለህ ላስታውስ እንዴ 1997 አንተ የዋንዛ ዛፍ ላይ ወጣ ኮሽም ስትበላ
የአዲስ አበባ ልጅ ኢህአዲግ በኋላ ላይ ሞዲፋይ ባደረገው ኮብልስቶን እንዳሊ በርኬ ታንክ ማርኮ ነበር። እውነትም ጥምብናት ትሸት ያለ አይገርምህም? ኦቦሌሰ አን ሲያረፍሱን ኡብኔ ሲጨፖስን ኡብኔ ጸጋይ ፋን ዋይ ከዱበተኒሩ ነሞን ባይን ኮሜንት ሲፍ ከነኒሩ እንዩ ሱጋ ገሩ ኤኙና ከተረፍሳ ጅርቱ ዋይ ኤኙ ከተዱበቻ ጅርቱ ይፈገሌሰዳ ቤከማል አቶ እዩ መሌ አሊ ባርኪ አትጀቻ ጅርቱ ኮን ኤሰ ከኔቴ ቤታ ዳሎኒ አሊ ባርኪ ኤሰ ከቴ ቤታ አላታ ኦሮሞ ከኔቴ ኦሮሞ ኬሳ ወለጋ በጌ ከኔቴ ቤታ አሊ ባርኪ ጎት ኦሮሞን ቢትልችቴ lola Ethiopia Somalia rat irmachuani injifannu gudda Ethiopia daf nama argamsise goota Ali Barkiti bombi sadi qofan tanki shani ol gubudani yero Ethiopian abdi kutetti injifannu gudda fude kan gale Ali Barkiti kanarra kawdanis Mangistu Almaariyam badasa gudda kennefi ture Ali Barke Addis Ababa jarumiti injifannu Ethiopia keessa yu nama ge gudda qabu wanti tirranfachuun qabne Ali Barke dhalata Oromoo kaniti goota Oromoo kaniti beeku qabdu inni taanummoo ijoolleen Addis Ababa suusii irraa gadabe caatii qaamu sigaara irraa kana fi goota nama tokko natti mul'andeessa ijoollee Addis Ababa ijoollee Finfinneetti jettu kun meerre gooti seenaa keessatti hin barreeffamneef araadummaati faarsistu kunis gootummaa akka hin taane beekta Oromoo jechuun immoo Addis Ababa miti Finfinnee miti Itoophiyaa kana yoo akka inni ijaare seenaan dhugaa baaf walumaa galatti Addis Ababaas Itoophiyaas kan ijaare Oromoo akka inni ta'e dhugaa waan baateef galatoomis jechuu barbaada itti likki isaanii akkasitti muu qabda malee dhugaa jiru jechuudha waan isaa ittiin dhaadatan Gurbaan sa'aari ma fakkaatu kuni yeroo baay'ee viidiyoon hojjeta. Viidiyoon hojjetu viidiyoo akka dubartiitti hojjeta. Kontentii isaa kanan ture. Amma siyaasa keessa galee boorcaa jira malee dhimma waa'ee Finfinnee keessatti amma wanni dulloomaaf wanni tottoraan ajaa'ishin ta'eetiin diigamee ijaaramaa jirutu achi as deebi'ee የአዲስ ልጆች አጀሳን kun jaldeessina kun isa tachi as deebi'eetu የአዲስ ልጆች ተነሱ በስመ Dekka mucaa du'aa kana reefuutu waan kontentii siyaasa keessa galaa jira akka durbaa godhata dekka viidiyoo bekka durbaa wajjin tokko kan viidiyoon hojjetu akti durbaa agarsiisa dhiira ta'e jechuudha የአዲስ ልጆች horii ani qalbii keessa faanii nama daa jira keessumattuu bara ijoolleen keenya akka durbaa godhatan baay'eenis jirtu bekka ijoolleen keenya yeroo viidiyoo hojjetan midhii kana minqirsu ija kana sosochoosuu bekka lallaafuu wayii isinitti dhaga'ama namoota akkasii dhiisaa bekka qoftonneedhaama viidiyoo hojjedhaa yeroo baay'ee jechuudha an gurbaa kana irratti baay'een jibba waan akkasii jechuudha ijoolleen keenya dhiyaa tokko tokkos afaan mootii nama TikTok hojjetan jirtu akka durbaa wali godhata hin lallaaftu bekka immoo mooqamina akka burqumsaa wayii hin lallaafina burqumsaa duwwaan So baka kutuna serious taate hojjedhaa baka jajjabaadhaa hojjedhaa lallaafnaa jechuuf hin jedhe. Mubee bara afarrasabin. Mubee bara. አረቄ ቤት ፈረሰ እያልከኝ እኮ ትክክል ሞጣምቲ ፋወሪ ዱሪ keessiin waa'ee mootummaa kana falmanii mormaniyyuu waa'ee mana diigamee ijaaramaa jiru Finfinnee keessa piroojeektii hojjetamaa jiru hunduma deeggaraa jiru isaaniyyuu inni kun dheengadda chees bees dubbara siyaasa namnaa sa'u dhiiseetu erga barfatee dhufa wanti baay'ee namatti barfata dhuga itti barfatee jechuudha ያመት ያረቄ ቤቶች መፍረስ ነው ያለባቸው ፒያሳን አፈረሰው አላፈረሰው ሸጠው አልሸጠው ምን ያገባ ትናንትና ያሻግረኛል አብይ አህመድ ይያልክ አዳኜ አሻጋሪ ይያልክ ቦምብ ስትቅም የነበርክ አዲስ አበባ ምን እናርግ ቦምብ ሊያቅም ይችላል እንኳን ማፍረስ የዶሮ ማነቂያ ታሪክ ከሴተኛ ዳሪና ከጠላ ቤትና ካረቄ መጠጫ እንደነ ፋንቱ ማንዱዬ በቦክስ ከመደባደቢያ ውጭ ታሪክ ሌላ የለም አቤት አረቄ አዲስ አበባው እየጠጣ እየደነሰ ክራር እየመታ ከነጭራ ከረሽ ጋር መቀመጫውን ያወዛወዘ ሲሰክርበት የሚያድር ውዳቂ ማለት ነው ውብ የበረሃ ምን ታሪክ አለ ያረቄ ታሪክ ነው የጠላ ታሪክ ነው የጠጅ ታሪክ ነው የትላልቅ መቀመጫ መምታት ታሪክ ነው ውብ የበረሃ ምንድነው ታሪክ ፍልስፍና ነው ዩኒቨርሲቲ ነው ኮሌጅ ነበር ውብ የበረሃ ዶሮ ማነቂያ ፋብሪካ ነበር የኮምፒውተር ትምህርት ቤት ነበር ምንድን ነበር አረቄ በሽታ ማራረቄ ውብ የበረሃ ምንድን ነበር ጠጅ እየጠጡ ቁርጥ እየበሉ ነጭ ለብሶ ማቅራራት ዛሬ ያማራ የለም ነጭ ለብሶ ሲያቅራራ አባረውት አባይ ማዶ መልሰውታል ወንቱ ዋይን መኖቲ ዱሎ ማኒፊ መኖቲ ፎክሶ መጋላን ፍኔ ካነ ኬሰ ጉተን ወጋ ሄዶ ለኮብሰኒ ጂጋ ጅራን ዲገኒ ጃሩኩኒ ጭሜት ፉ ቀበዱ ጋራቢ ፍንፍኔ ካነ ኬሰ ኬሱመቱ ናምኖን ጉደቹ ቀቡ ዲሴቱ
naannoo Zuuriyaan Finfinnee naannoon Finfinnee kun guddataara. So wantoota diigamanii ijaaramaa jiran kun baay'ee namatti tolu. Keessumattuu sibii jiraate naannoo nama diigamaa jiru kuni naannoon akka Piyaassaa yookiin Birbirsa Gooroo kanatti sibii beekaa walitti qabama jiraa ture. Naannoon sirriitti diigame. Oga gama siyaasaatiinis gara maaliitiis baay'ee mariifidha. Guddina biyyaatiinis siyaasaafis bareedaadha waan gochaa jiranii. Lafa sibii jira. Lafa jirri walitti qabamtu ture. So diigamee gara piroojeektii biraatti yookiin magaalaa bareechuutti jiramuutu baay'ee gaariidha. Walqunnamtii saalaa gootee beektamee? Ishee kana qofa naa deebistu. Maaloo viidiyoo kana. Normaali yeroo baay'eetti yeroo waa'ee walqunnamtii saalaa yeroo baay'ee barreessitaa waan ta'eef. Walqunnamtii saalaa yeroo dhumaa fanatti gootee yoo. Erga fuudhee yoo tuun fuudhee. Ta'i. Yeroo dhumaaf yoom dheengaddamoo kaleessamoo ka dheengadda duubaamoo. No, you have to answer this like this. Deebisu qabda. Qoy, walqunnamtii saalaa gooteen beektu? Kun immoo waan biraa. Gaaffii akka waa'ee waan beektu ta'e na taasiftu. Hin beektame? No. Yeroo baay'ee hawaasa social media irratti yeroo baay'ee kan inni haasa'u waa'ee kanaati. He has to be deebisuu qabdatis. Waanuma hawaasa ittiin social media irratti bohaarsitudha waan ta'eef you have to answer. Yeroo dhumaaf. Aloota Kiristoosin dura. No. No. Hakimni saalfatateetta. Hakima keessa ammoo kan waa'ee walqunnamtii saalaa yeroo baay'ee koonsernir ta'usidha. Deebisuu qabda. Gootee beekta. Kadaraaki. Public goonu kana waati. Waay, waan public kana beechu. So. Aturru. Tumuri bakka. Ishi yoom kana dhiirotuma. Gala. Waan isittanni maal rakkoon qabu jechuun ati dursitee ati dursitee. No, ati maaf inni. Anaan na beeka hawaasni koo gaafatti kana dhoksitu hawaasni maal jedhame annatti alabaaf Facebook. Waan kun kaameraa duuba fakkaata. Mee waraabbii irratti erga kaameraan dhufee gaaffii wal gaataa waraabame kan beenatti fakkaata. Yeroo dhumaaf yoon goote namatti daarii qabumoo. ጆ በጣም የተዋረድክበት ሞመንት ምንድነው? በጣም የተዋረድክበት ሞመንት ዘፈኑ ሲወጣ ነው አላለም እናንተ ረፉ ታው ኮሜንት አታርጉ ዳቤርን አስቀየማል ዳቤርን ይኸውል ንፍጣም አስቀየማል ንፍጣም ለምን ኮሜንት አረ ሩጋጀት ጉያት ቃኖፍቴ በኩን በቃ ጉያት የላተ ቤቱ ሮዝ ሮባዝ ማለቃን እኒ ኮሜንት ብሻኒ ሙሰዲ ማለቃን ጫ አጅራቶ እንዳውኪን ጋሪዳን ጫ ጭና መሳ ሻወር ይገሽቹ ኡጋራ ቢሃሬን አመሳና ላኩ ሃሬን dorgomin ancaaltatu ala kuudhan dorgomminuuf harreen caaltate Hordoftoota koo yabdoo sit kaade kana fakkaata please namoonni laakii godhaa namoonni subscribe godhaachuun barbaada yaada qabaattan comment barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti immoo nagaan turan jechuu barbaada